Pamirsa sios medui potensi pertanian Desa Adat Bayan ring Kabupaten Tabanan. Taler nyuguhang genah wisata merupa taru ageng sane kawasanin wisata kayu putih. Taru sane ketar kayang sampun mayuse mekatah 700 warsa puniki. Jantan ngedautin manah wisatawan antuk rauh wiadin mesuah foto. Megenaring Desa Adat Bayan, Kabupaten Tabanan, tios medui potensi pertanian sanis sampun kasup, taler nyuguang genah wisata merupa taru ageng pemekas majeng para wisatawan. Manut bendesa Desa Adat Bayan, iwaya negeriawan, taru ageng puniki ketarkayang sampun mayuse mekata 700 tiban. Agengyane taru puniki jantan pinaka ceciren saking wewidangan Desa Adat Bayan ring Kabupaten Tabanan. Dawak limbakang ring warsa kali talit lula sani lentang, mawit ake wisatawan sani rau kedaut antuk miar sayang kewentanan taru ageng puniki, tios kangen genah mafoto, ngantos mangkin ngeranjing ke genah wisata kayu putih, wanta ketunasin dan nepunia majeng para pengunjung. Ketahnya nih, pengunjung pini ake rau tatkala liburan, wiaden ring raine sani cara miware rite, wisatawan sani kedaut antuk rau ketaru ageng inucap, wentan saking wisatawan mancanegara, wiadin wisatawan domestik utawi lokal. Negeriawan taler maosang nenten akidek krame sani medui kuagedan spiritual, rau ketaru ageng inucap, nampak ring taru punika taler wentan wangunan pura, anggen genap linggian sani kuastanin pura babakan. Anut ring penguruhan, taru ageng puniki taler dat membuat angin ngeraksa saking blabar ring wewidangan Desa Adat Bayan. Juliana Miwa Edi, Bali TV.